Мен буга чейин мурда айтканмын. Адам жегенди өгүз жесе жарылып өлөт эле. Адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле депчи. Бүгүнкү күнү ооба каалайсыңбы каалабайсың чакырып атат, бир доор бир заманда жашап атасың, барасың айланып кетейин. Sen kimdi razı kılam dep ançanı çaçıp atasın. Sen kimge körünem dep ançanı berip atasın hurmatly tuğan. Жаңы salt dep alıp ya Allah. Жоқ hurmat, bul dinsizlik. Bul şeytanın bir tuğandары. Bardığız ile barıp жүрөбүз. Köp bolsa makul. Köp jesen iki türlü tamak jeyt ekensiň de. Birinci tamagı kegичеле özü toyup bütösüň borsok narak berak menen. Salatı menen ha. Birinci tamakka yeptep kirgizip beresin, ikinci tamakka uje jay жоқ. 10 minut es alуу deybi, 20 minut es alуу desem, 1 saat es alуу bolsam, uje 3-cü, 4-cü tamak kirбейт. O siysen, o siyesen bolsam oşol boydan ketip atat. Bir dosum buka bagıp satıp işteyt. Oşol aytып atat, bir restoran menen süйлöştüm, oşondan artkan şorponu alıp gelip atala kılıp berip atam. Birok buka jeye alбай kalıp kalgan ısraf olup tөгülüp ketip atat, men жооп бербейинби дейт. Ey bir tuğan, senin adamlarga dep bışırgan şorpoңду adamlar emez buka içip tükete alбай atat. Buka жетишпей kalıp atat da. Aytты men ошого ылайыктуусун алып кел, калган эси жооп берсин. Десе мен биротола куюп кет дегенден куюп келип алсам, бука ичип жетишпей калып атат экен да.